Ako'y good news para sa mga ni-apply sa expanded career progression promotion or reclassification. Nanigawas nga DepEd Order number 34 Series 2025 dated October 14, 2025. Ang title na to kay Amendments and Clarification to DepEd Order number 24 Series 2025. Kanang DepEd Order 24 na dito mga guidelines kung saan nga ma-promote aron mo transition ta sa bag-ong career progression. O daghang na problema ato kay ang ato nang fokusan karon kay ang kanang naay satisfactory nga mga teachers kay within 3 years nga IPCRF kung moatras ta og 3 years ago nauban kay na may satisfactory ilang indicator. VS ilahang final rating pero naay satisfactory. So karon according ani nga DepEd order pwede na. Now, yung diri sa number 28, paragraph number 28. During the 3 years transition period, teachers who do not fully met the performance requirements for the position applied for may still be considered for promotion, whether through natural vacancy or reclassification and appointment within or across career stages. Ang iyong landry provided that they meet the qualification standard for the position applied. So, kinsa ni ang i-exempt ani? Now, the transitory exemption shall apply under the following conditions. Ang pwede ani, kay kadtong letter B, tanaw letter B, generally satisfactory performance, meaning teachers who receive an overall IPCR rating of very satisfactory. So, ang final rating ko no kay VS or higher, but obtained satisfactory ratings in certain PPST indicators. So, doon pasabot, BS ang siya, pero may indicator sa PPST nga satisfactory. So, thereby, nahimo siyang ineligible, di ba? So, ang gingon diri, sumpay ana, kay teachers who fall under the foregoing conditions may be allowed to apply for and be considered for promotion and appointment, provided they commit to improving their performance in the current school year. So, pwede to dawaton, nigawas naman ang result mo nanay car, nigawas na ang result na sa katong unang kanang ranking. So, kung namoy S, pwede yapon to. Unahon na siguro tong walay S. Pero pwede pa mo. Dayon, kay karon nga school year, tanawon to ang inyong indicators. So, ningon diri, these indicators shall be treated as priority areas for development. The teacher concerned shall be expected to demonstrate measurable progress in addressing the identified performance gaps. So, katong mga S, mo itanahon. Siyempre, katong dili S, ayo gito gihimo ang S pod. So, ningon diri, sa number 29, page, sa paragraph 29, for this purpose, the enclosed teacher's commitment form on PPST indicators for development shall be accomplished. So, kung na kay S, kadto mo, fill up ka o gani nga form, tawagan ni kay teacher's commitment form on the PPST indicator for development. So, isuwat niyo din na unsa tong mga indicator nga S mo. Nya unsa tong school year, nya pila rating ato sa classroom observable indicator ba to or non-classroom observable indicator. Inyo itong i-mention din ha. Then, mo-commit mo nga inyo itong i-improve this year. So, according diri sa paragraph number 29 nga, you shall
accomplished and signed, no, noted by the school principal. So they have duly noted ang the list nga inyong ilista, inyo na i-note ug ngadto sa PPST indicators unsa to ug mo commit mo nga inyo tong i-improve karon nga IPCRF sa karon nga school year. So doon nga na-S nga ni-apply ito nakapas pwede pa mo unahon lang dito nga itong mga walay S. So kana lang ambot lang good news pa kana para ninyo o di